Atongeria bamwe ba kiama kia UDA koma Southimenti bachumirite kwato geni gavana Kawira Mwangaza kiamene kiontuko inkai nyuma ye kikuthongera kuo bare mwira kethura ninde no kwari ndene ya Kenya Kwanza. Gavana Kawira mukiro kiamene ki UDA ni mwandiki munene Cleophas Malala na mukarigite Cecily Mbarire mwandiki twandeto mutugi kareno twambiria nachio na atuitore antu ba Southimenti members ba UDA onde coordinator wao na members wa baadhi recruitment ward coordinators na polling station coordinators pa baadhi registration tabo baleaja ni bamwe ba memba na tongeria ba kiama kia UDA kuma mirigene ya Southimenti bara bore na moroto jo kugwata mbarunga bana wa Meru Kawira Mwangaza itagarira wira gutonya kiamene kia UDA na nkuruki batu wa kiama iki gitengite mirango ro kwenda utonya ku bakiuge itagarira uri bana Mwangaza gutonya kiamene giki ndigatuma Meru eguneke bunene kuma kirithirikari nene ongere dune Daktari William Ruto to welcome everybody roli bya mene bubinge especially ba sitting batonya UDA na kinye baba UDA bamene gwetekeria mama tuntu pati te muntu umwe pati twendaga members na kenda twemba kwitha twina numbers kinya 2027 kagita ugeria kuthugania kuingira mama tuntu tukona kirengo gisia wira kurita na kuja kiamene ki UDA ngwataniro ndene ya Meru County na kina Kenya sao Gavana Kawira Mwangaza ibwaga nontu botara ku join UDA inkomiantu ko mwisho buruki nye campaign akurika na ndarungamire awe nontu indonekera kende ku ko uri to karibisha ke kiama kia UDA katukumenya pawero kamatete we mwekuru ndene Meru na itukumenya ngwiro kuruta ndene Meru na itukumenya kawatana na wa president yorago karibishira no retekeria watanete na president yetu Meru etechoka nyuma kingi kumirite migambo nkurani kumania na itagarira Gavana Mwangaza gutonya kiamene kia UDA ni boritie Gavana Mwangaza kuigwa ng'andite kiamene giki na kaigwa kimakwa ni mutongeria kinyoriku Gavana yetu atiri kuti muntu mwene kiama kebara bonde batari ke kiama ndene Meru ote wai mwene kiama ikiamemba sibonde ukuma kiamene tore antu bakiama tuinde itoko wata jara weje oritaniri ngwe na president yetu nang'anire UDA na hii chama ya mtu na tulienda kuhakikisha 2027 igikinya kila mtu amejisajili ndani ya chama cha UDA mtu wonde muringi kuro ndene Meru County tukamukaribisha amwana mama bonde batonye kiamene kia UDA kinya msunjo yonda imo ni antu bakaringa kura ko wetekeria mtu endero kwenda kutonya kia UDA atonye kia UDA tuinde tuyatoringerwa kura imwana inti mwana chama o UDA muthiene ni ntumwa kire atongeria barabara kiamene iki kia UDA na barigwa batenganiri nitagarira Gavana Mwangaza gutonya ku amemba na atongeria babare bode baibange kucheberia na te muntu kinyo mwokeja gutisha bange baraba kwenda utonya gitine kia UDA mbere senator wetu Kathuri Murungi kethira kuigua kire mwekia magetu kia UDA afunge virago na ende kwa Gavana aigua atio maketi shwa utoro imuntu kinyori ko twere MCAs betu kethira no kuigua atio ng'anira kiamene kia UDA kanyanga kubwa na nondo twite kanere na slogan ya Ruto kiama getu kiasira kana tuwa member na itwete kanere kiama giki no mwanka gitire akariba Meru ngugi na nondo Gavana wetu ali independent kuma gicigo mbunge kia Southimenti nkiripoti Randeto Shewero ria kwarietwa ni Mutugi Kare.